بردوامی آیتی قلت بیش یا محمد جوارا اطیعوا الله والرسول اطاعتا الله بکن و اطاعتا الرسول بکن. کی جان رسول؟ او رسولی گو نهاد نبوده، یعنی گو محمده اب رسولی داویه، یعنی داوی کی جان رسول هاتبه دوی گوان بیاوی بکن. انا بریا محمد کی جان رسول هاتبو؟ بریا محمد علیه الصلاة والسلام حضرت عیسی پیغمبر خدا عیسی هاتبو. دوی ابو گو انسانی دو بن اسرائیلی دو وقت عیسی ده الوی ولاتی گو عیسی پیغمبر اسرائیلی ها هاتبو. دوی ابو اوانا هاگر بخوازن بوبانا باورمند و لسر یا حق دوی گو ایمان به عیسی نیمانه لپای شوپا عیسی بانا بدانا پای ریا عیسی. بریا عیسی پیغمبر کی بو؟ سلیمان بود، داود بود، دوی گو پای وی بانا. بریاوی کی بو؟ موسی پیغمبر بود، دوی گو پای وی بانا پای تورات بانا. شخوا تورات موسی نجیاتی و جگلک پیغمبره پشتی موسی دنابرا موسی پیغمبر و دنابرا عیسی پیغمبر ده به چقا پیغمبر هاتنا اب تورات جحموارا آنایا صابو جحموارا قانون و نظام بو. ایدی پشتی عیسی هات گویدی خود تعالی کتابک نو قانونک نو آنایا سک نو عیسی رشیان انجیل خود تعالی جرشیان دویا بو گویدی حکم تورات بطال بو خود تعالی گویدی ونه بدنا پای شوپا انجیل پای ریا حضرت عیسی هرن حتی گویدی پشتی 500 و 600 ساله که گویدی خود تعالی پیغمبر کی نو شیان محمد علیه الصلاة والسلام و جویرا کتابه که نو شیان کتابه داویه رسول داویه کی جانا دوی گو لپای شوپاوی هرن اطاعتا خدا و رسولی وی بکن و رسولی داویه گو محمده پیشتی محمد را حتی قیامت نما رسول تین نما پیغمبر تین هگا هاتبانا وی خود تعالی محمد را و قرآن ده وی بگو تانا وایا بلا خبره و پیهبه پیشتی محمد را وی پیغمبر کی منی دیوره نیشانه وی ابن بیچاوا نیشانه محمد ده تورات و انجیل ده خود تعالی جوار گوتبو جواب بنی اسرائیلی را گوتبو وان پی خبردار کربو عینی ولو پشتی محمد جی گو رسولک هاتبانا وی خود تعالی وصف نشانه وی ویت قرآن ده جمعه بگوتانا وی محمد جی علیه الصلاة والسلام جمعه بگوتانا لبلی جبر گونای نینا هدا هاتبانا دویا بگویدی ام لپای وی پیغمبره پشتی محمد را ها پیغمبره گونه ها ولی دوی گویدی ام پای وی هرن دیسا می محمد قبول کن به پیغمبرتی وکنه ها ام دیسا مجبورن عیسی و موسی و سلیمان و داود و یوسف و یعقوب و زکریا اسحاق اسماعیل بچاو مجبورن ام پیغمبرتی قبول بکن و 25 حبیب خدای نابیات قرآن ده گوتیا ام قبول کن پیغمبرتی پیغمبرن لبلی پیغمبر داویه گو محمد عمل پای شوپاوی هرن فإن تولوا يا محمد جوان أهل الكتاب على جوان فلو يهودي على بيشا إطاعتا خدا ورسول بكن ده هكا بريخو زيفراندن جي بريخو زيفراندن قلنا ولم إطاعتا تناكن ام نادنا پای شوپاتا ام پیغمبرتیاتا قبول ناکن ام کتابا گو تججم خود تعالی آنی ام قرآن قبول ناکن بري خو زيفراندن انا خو فيش واره بيجا فإن الله لا يحب الكافرين خود تعالى حج وان كسي جو كافرن يعني پیغمبر مني داوي محمد رد کن انکار دکن و قرآن من رد کن انکار دکن کافر معنی گو رد کن انکار دکن خود تعالى حج كافرة ناكي ولو جواره بيجا محقق خود تعالى حج كافرة ناكي تمزگين يبدو دیدی گلی تماشاوانا مجویدی ما چی فهم کر حجی کرن چید بی بلا ببی حجی کرنا الله ما آیت لسروی آنی شرط حجی کرنا الله چیا تلپای شوپا محمد هری محمد علیه الصلاة والسلام یک دبیجه از حج زنگینیت کم از حج زنگینیت اتوازم ازی زنگین بم ناخو وکی گو حج زنگینیت که ناخو المالا خو ننورا خو نبرد عرده خبات کی بکا بشغله عیشه کی بکا تجارت کی بکا شیوانتی کی بکا گاوانتی کی بکا یعنی خو عیشه کی بمشغول بکا دقنا تزنگین ببی بنا ولا از حج زنگینیت که ما زفت خوازم ازی زنگین ببم لتعیش و کار کی نکی
نه دکانداری کې بکې، نه تجارت کې بکې، نه هوستاتی کې بکې، نه تعمیرات کې بکې، نه جهتکاری کې، نه شوانتی کې، نه گاوانتی کې، تشت کې نه که همه المال رونشتیا و بیت خوازم زنگین ببم. راست دعوا خودم نه وکی گوت زنگینیت خوازی نه خل پای زنگینی هره گو خود خواستی دی بدیتا گابا خود نخواستی تو چقا خبات و تجارت و بکشی گو خود نخواستی دیسا تو زنگین نبی. آها نه خو حاجی کرنا تشکی دوی گو تلپای بگری تلپای نگری تناگهی تشتی تدوی حاجی کرنی ده تن راستی تو دراوات کی یک تخوازه گو دعیشه دولت ده ببی معمور ببی قدرو بستنی نولو يعني تقول جو معمورتيات دولتي او دبلوما او قدرات دولتي نا دبلوما جنتي يقول بي والله جو قدروا لي بيتي هاري جنتي تنا قدروا لي بيتنا شي جنتي تشكي ونينا لا بلد دنيوي تشتكى انسان كي جو باستخوازم دولتي دا رسميتك معمورتي قدرو كي عيشه كي بدس بخم دبي جو تشبكي شرطي وي عول دبي جو وان مكتبه دولتي بخويني نولو بمكتبه به دولت چند مکتبه دانیا مکتبه پیشی یا ناوین یا لیسای اونیورسیته و پیشتی ویره چند حب صناب آچید که هی گلک صناب دی گلک صناب آره در باست بی دبی گو اب دیپلومیت هبن و اب صنابیت هبن و اشتره بیجم اب پوانیت هلقاس هبن تکبی صنابی ده شرطی تگرتن اشتره لیکت امی تبکنه معمولی خوامی قدری بدنتا يعني تدبي أتخوازم كم معيشة دولتي دا أتخوازم الرسميات وقدرات دولتي بدس بخم وتلمالا خوروني وتلبي واش شرطان نتشي تبينا ولاز مكتبة ناخوينم تدعوا خدا راستي نا وكيقو تدروات كي الدعوا خدا هكا برات راستي ناخو شبكا واش شرطا بمشينا البي وا شرطا هرا شاز بعد بيشم مسألة هاتيا مي آية كدي جامي بيشن جبو قوري فهمي يعني نقول بدرم قدرك الدنيا يعني أمد بهان ببنا معمور ببنا معاشلي قدرو يعني قدرو تشكي قنجة باشا قابا يكي قدرو لي بي حياتك وخلاص كر معنا وينابا يعني نقول معنا تقدرو لي بي تحياتك وخلاص كر تيني قدرو لي بي تشنيزا بمري تحياتك وخلاص انك تشكي منونينا يعني قدرو نا الشرطي تشندنا جنتين يعني ام ميناكو اورنك الدن دقنا ولي فهمي يك تخوازي مثلا كوركك بس حاج بيك اشكا هنيتكم كيف هم جيرتي يا وهكا برات راستي اذا نقوى هرب بخوازه مش بوقو بدنا تا هرب بخوازه بنا ولا ناقوازم وبلاش برخوري التضروات كي تدعوا خذنا راسي ابكا اشكا هنيت بس حاج بيك كوركي هنيتكم هكا راستا اذا نقوى هرا كان حب جاميرا بك دوريدا بلا هرن تكليفي جيرا بيجن بدني دا يعني كوركجي بيشاوا كشكي حقيقي هاي جو كشكي شخوره بخوازيا جو عجبان كيف هاي شيرات كشكشي حقيقي هيا جو يكي زلامكي قنجو ديندار شخوره عجبان تكليفي لبكي يان جبابي خورش ديا خورش خالتيك خورش متك خورا هواي تكليفي بقي هنا دا دياما خديجة 4 صالي بو دياما خديجة تكليفها زواجي لبيغمبر مكر عليه الصلاة والسلام بيغمبر مجي عليه الصلاة والسلام قبول كر دياما خديجة يكا زنجين بو دولمند بو أخلاق راستي يا محمد ديت هي محمد نبو بو بيغمبر هي 25 دواء عمري خود بو يعني هي بيغمبرتي جيرنات بو بيغمبر ديت 4 صالي دي جيرهات هي راستياوي قنجبوناوي باشياوي ديت خديجة جي بيرا كولو قنجبو بأصيل بو تكليف ليه كر بيغمبر مجي عليه الصلاة والسلام قبول كر يعني نتشكي قلنا ليه بلد أصول دا نوا كتشي مينها قو بي دچن بكوركارة دقرن يدي ناعيش بنبو تكليف يدي كفي حرامية دا بهبرة فلور تيتكن نابي الزنا يجي كنا فلورت بهبرة فلور تيتكن صالة كيدو صالة بهبدورة عول تلفونها مساج ويب تلفوني مساج جبر الشينن فوترافي خو جبر الشينن دنگي خو ويب هبره خبر بدن وي جبر التلفون ده الشرقي وكلامه بيجن ويب هبدوره بقرن تناميني قو بهبره ناكن حتى يدي الفا مكتبه الفا يونيفرسيتا الفا عيشيريا القلق دبرا يدي بهبدوره زنا يجتكن زنا يجي دبي دبي ابنبو يدي ابو بادبي بو حياء بحياي چنبو دو اصول ده بحلالي تكليفك تجير بكيت نقولها يعني